Bueno, espérate un segundo. Venga, comenzamos con John Stephenson. Como yo, cada vez van quedando menos partidos, ¿no? Pero supongo que la ilusión por salir de ahí abajo seguirá siendo fuerte. Yeah, it's a few games left, and I think that every game is like a championship, like a finals game for us, and do or die. So it's going to be the same tomorrow against Menorca. It's a must win for us, especially our home games. We have to protect our home court and see what happens. But we have to do our part to try to stay in the league and hope for poor results in other games. Bueno, dice que los partidos que quedan ya son las finales, son los últimos finales, y los partidos en casa debemos sacarlos adelante, son importantes. Yo cada vez se te nota mejor de tu lesión de rodilla y el otro día ante Cajasol hiciste un gran partido. Yeah, I feel like I am 100% now. I have no pain in my knee, and I think my physical form is much better, my condition. So I'm happy that I'm back, and I'm happy that I can help the team, and for sure I'm happy with my recovery from my injury. Dice que su estado de forma está mejor, que su rodilla está bien, y que bueno, irá como todo sumando e intentando aportar lo máximo al equipo. ¿Os planteáis este partido contra Menorca como un ser o no ser? Porque es el rival que tenéis por encima justo de la clasificación. Yeah, I think so. I think we have to think about it in this way because it's very important. You could say that after the game tomorrow, if we lose, I mean, the season is probably finished for the team. I mean, you have to think like this, and you have to be focused and concentrated before the game. I mean, it's a must-win for us, like every game. Claro que sí, que antes del partido hay que estar sumamente concentrados y que puede ser el final no debe ser, pero puede ser el final de la competición. ¿De acuerdo? Ha habido poco tiempo entre el partido del domingo y el partido de mañana. ¿El equipo ha tenido tiempo para prepararse bien para este choque? Yeah. We don't have many players. We'll see tomorrow. I mean, we'll see in the game tomorrow and Sunday. But I think we are in a very good condition. We are in a better condition now than before. And I think it's not going to affect the team. I think we're going to be prepared and we're going to be ready for the games. No tenemos muchos jugadores disponibles, pero la condición del equipo es cada día mejor. Condición general. ¿Algo más? Gracias, chicos. Gracias.